Fair play utakmica u trajanju svih 120 minuta. Nijedan nesportski potez, jedna mala čarka, ali sve je to bilo vjerovatno zbog umora. Sahli sada ima sudbinu ovog finala u svojim nogama. Ouidi Sahli iz Francuske. Bio precizan u 28. minutu iz slobodnog udarca. Ispred njega ima Igora Nikića. Sahli. Sutjeska je osvojila kup Crne Gore nakon boljeg izvođenja 11 teraca protiv Tivatskog Arsenala. U svom trećem finalu Sutjeska je došla do drugog trofeja. Arsenal nije uspio da u debitantskom nastupu u finalu kupa Crne Gore osvoji trofej. Gledali smo dobru utakmicu, najduže finale kupa u istoriji koje je trajalo 3 sata i 20 minuta. Naravno zbog ogromne kiše, prvi trenerski trofej za Nenada Brnovića nakon što je ostao bez titule, odnosno nije uspio da dođe sa Sutjeskom do titule. Budućnost je bila bolja u međusobnom duelu. 4 dana nakon završetka šampionata, finale kupa, Sutjeska iz Nikšića nakon 5 titula dolazi do 2 osvojena kupa.